Hai friends, hai nai lap kami YouTube channel yang tamu ke bahan naik naik timnon pun kena naik di mokol tahu kami apa tamu yang seliti ham kan ya orang benda bahan naik timnon pun kena matu kita dia si jayang ko om ke matu mai ya banyak betul tanah lagi kamu balas ke Gampra Bazar oke तो गाइस अभी हम सामान खरीद रहे हैं यहाँ पर यह हमारा रामचंद्र घाट है mana PPK mohon bagi mana PPK katanya Ini friends untuk bahas video tadi like, comment, subscribe kami terlebih. Ini malah ini video.